Kunun esas vakalara aqta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Ahmedjet'te Kup ticari merkezin yıkılığı devam etmekte. İşçiler esas binanı demontaj ettiler. Şimdi temelini bozalar ve kuruculuk çöplüklerini çıkaralar. Kuybышев meydanı nasıl abınlaştırılacağı hakkında Naciye Isayeva soruşturdu. Kuruculuk texnikanın gurultusu toz ve 3 metrli qora. Kuybышев meydanında izinsiz kurulgan binanı yıkalar. Mında kun iş kaynay. Ondan zeyde iş adamı çalışa. Bu çilingir, kaynakçı ve bu maşinalarının aydavcıları. Наша задача сейчас первоочередная – это вывести строительный мусор и произвести обратную засыпку грунта, порядка 1200 кубов. А дальше, как будет ставиться техническое задание, то и будем делать. Kubni TAP 2015 senesi yıkmağa istegen ediler. O vakit şirketin sahibi obyekt kanun boyunca kurulganını tazıklamağa tırıştı. Şehir mümüriyeti başına binanın işletilmesine ruhsat bergen deklarasyonu көрсетті. İzin 2014 senesinin dekabr 31'inde berilgen. Vesikalarının doğruluğunu prokuratura teşkiri başladı. Çok araştırmalardan son mahkemeye binanı demontaj etmeye gerekliliği kararını aldı. Obyektin sahibine tazminat ve hiç bir alternatif toprak damartası verilmedi. Esas bina yıkılgan son parçalar alıp getirecek. Sonra mağazını bozu başlayacaklar. Yer üstündeki kısmını bütünlüğü demontaj ettiler. Bu işler hepsi kaide ve standartlara uygun becerildi. Быстрее это сделать невозможно по той простой причине, потому что рядом находятся многоэтажные дома, очень большое количество пыли. Только буквально перед вашим приездом уехала машина водовозка, которая сегодня целый день заливает непосредственно строительный мусор для того, чтобы не было очагов pыли. Bir ay devamında esas binanın bozuluğu devam etti. Divarlar, kemerler, mühendis, demir konstruksiyaları ve camlar demontaj edildi. Tezden şehir merkezindeki meydan bütünlüğü başka olacak. Bu yerde skver olması planlaştırılan. Kaldırım plitkası, iskemleler ve çiçek klumbaları şehir mümüriyeti endi dizayn leyhanı yaratıp başladı. Ticari merkezine demontaj işleri sebebinden Trenyova sokağında Franko bulvarından Kirova caddesine hareket sınırlı. Yılın sonuna Kırım'da da 10 kanunsuz obyektinin yıkılığı planlaştırılan. Naciye Isayeva, Dmitry Nizavoy, Millet için. Ukrayin ekstremistleri Kırım'dan ve Donbass'tan total sürgünlük geçirmege tavsiye ettiler. Rusya'da yasak etilgen pravi sektorunun azası Artem Skoropadsky'nin sözlerine göre LDNR pasport ve Rusya pasportları olgan insanlar cezalanmak gerekler. Bu arada Prezident Vladimir Zelenskiy bu regionlarda konsepsiya переходного правосудия deb adlangan şeyini teklif etken son belli oldu. И Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми. Kırım Rusya erkanına 2014 senesi Mart ayında referendumdan son kirdi. O vakit yarımada sakinlerinin 95%'ı Rusya'nın koşulmak için rey berdiler. İslam Terek rayonundaki Kurgan'da çeşit devirlerinin mezarları tapıldı. Arheologlarının tahminlerine göre onların bir kısmı imlattan evvel 2-4 asırlarga başkaları ise 17-18 asırga ait. Bu mezarlık Müslümanlarga ait olganı hakkında fikirler var. Hatırlatamız, bu Kurgan yanında Kırım'ın şarkı kısmına su yolu geçecek. Şimdilik arheologik tahkikatlar alıp barıla, kuruculuk işleri toxtatıldı. Dış hizmetçi öz işinin ne vakit başlayacağı ve tapılmalar ne olacağı hakkında Fatime Sedametova tarif etti. İçtimai ağlarda son bir kaç hafta devamında İslam Terek rayonundaki kazma işleri müzakere etili. Yerli sakinler bile olmagan adamlarının kemikleri aramlanğanına açulanalar. Hepsi kemikler endi kazılıp çıkarıldı. Şimdi olarını antropologlar öğreniler. Ama arheologlarının tahminlerine göre bu yerde birden iki mezar yerleşe. Ve olar çeşit devirlerge ait. Birisi 2-4 asırga ait, ikincisi ise 17-18 asırlarga. Вот это захоронение относится к более раннему времени. Да? То есть вот еще захоронение, которое относится сверху над ним, было захоронение вот 17-18 века. То есть они впущены одно в другое. Bu emdetet kıhatlar jiryanını mürekepleştiriyor. Defnetilif merasimi de ayrıla. Milattan son birinci asırlarında adamlarını yanı doğan balakı bu defneteydiler. Ve yakın yerde bir şey kaldırılaydı. Там клали действительно некий инвентарь туда. Вот горшочки лепные,
да, я сказал, наконечники стрел копий, мечи, там, если это самое, бусы. Шымдылык археологлар бу мезарлар кайсы бір милләткә айт олғаныны белгілеп олмайлар. Бу Скиф, Сармат, Урум, Рамалылар ве дегер медениетлерінің векілері де ола бөлі. Кеч көмілгенлеріні белгілемек еңгілжі адамлар ағыр емекнен оғрашайдылар. Олардан 10 бұры өлгенде 45 яштан бойыкчеділер. Қалғанлары ise яшча. Оларны мұсылман олғанларыны тахмин етмеге мүмкін буақта дефнетілгенлерінің ерлешігі малюмат ташый. Қабірлерінде лят шеклінде қазылғаны ве анда ятқан демеки кеміклерінің де қыбла тарафына бақтырылып, mesela қафа тасларының ятқанны мұсылман бір койының янында олғаны епсі бізге 90% андағы көмілген инсанларының мұсылман inancına ait olğanı bizlerге көрсете. Бу ола білген шей, чүнки Қорған Онгут койының территориясында ерлеше, оның сәкенлері эсасен Қырым татарлары да. Халық қанунсыз сұрғын өтілген сон кой yok oldu. Шымды Қорған жамчы койыне бақа. Ерлі сәкенлер веден жемиятын векілері болы қазма ішлері мұсылман урф-әдетлеріне ұйғын келмелерде процессланалар. Бұл себептен Ислам терек мемориятында Қырым акимиятының чеші цеве векілері топлашып кечірділер. В первую очередь беспокойство людей было о том, чтобы были не нарушены те захоронения, конечно, и максимально было учтено их пожелание о том, чтобы все-таки изменить каким-то образом прокладку этого водопровода, чтобы не повлиять на те захоронения, которые были. Керечте су yolunun тракты құручылығы шымдылық тоқтатылды. Археологик тетқиқатлар екінленген сон тыш қызметші кенеде өз ішіне қайтacak. Мы услышали обеспокоенность людей, приехали сюда в администрацию, собрали граждан для того, чтобы объяснить, что все работы будут проводиться в тесном контакте с обществом, с активом. Шымды суағы ерлештірілігі бақылама, о Қорған территориясына тимеме керек. Бұл меселе бойынша кележек топлашу бір аптадан сон кечірілежек. Адамларының кеміклеріне себелкі ерлерге қайтармаға планлаштыралар. Емде мұсылманларының дефнетілігі ислам діні бойынша кечежек. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Сервер Муждабаев ярдымға мұқтаж 80 яшлы ер кышының весиқалары yok. О Ахмеджеттеке 7-ші санлы шер хастаханесі үгіндеке бетон плитада яшай. Это же холодно ночью, а он, получается, в таком состоянии лежит. И не уезжает. Как так получилось, что здесь? Вот так получилось. Я потерял семью в Коме, знаете, Коме республика, город Печора. Я оставил все, уехал. Қартының яқшы яшайышы ақында тек фоторесімлер аңдыра, оларны о китап ішінде тұта. Оның Қырымға қайтқанына 20 елдан зияде олды. Бұндан Эвел Өзбекистанның Чырчик шәрінде яшаған сон андан Коми Жұмхуриетіне кечкен. Енді 1,5 елдан берлі ер кіші еріп оламай сервераға оза айтқанына көре, оны үч белгісіз адам көтеклеген сон бойлы алға оғрады. Кечендері бізге первасыз қалмаған адамлар мұражат етіп, она ярдым сорадылар. Қарт она сақатлар арабачығы кетіргенлері ве мақсус ода айрылажағы ақында тариф етті. 2 күнден сон оны ақиярға алып кетмеге сөз бергендер. Сервераға олардың телефон вастасының бағланған, ама шымды телефон қырсызланған. Егер сіз бір ақта бірде-бір шей білесіңіз, экранларыңызда көрген телефон номерасына мұражат етмеге режада болынамыз. Біз бұл меселені көзетіп незаретте тұтажақмыз ве қартқа ешамақ үшін ер тапмаға тырышачақмыз. Ахмеджеттеке Раатлық ве Медениет паркында худжур тапылма. Пайтақтымызда мойындис ағларыны кечірген вақытта инсан кеміклері тапылды. Бұл ақтаки малюмат ичтимаи ағларда пейда олды. Анда бұл кеміклер ескі мұсылман мезарлығында деп yazылған. Атиқиятчылар башқа версияны білдірелер. Мевзуна Айша Шулакова девам етежек. O kadar dava çıkargan tranşeya mına budur. O hatta tamir işlerini toxtattı. Şer Raatlıq bağçasında işçiler kemiklerge rast geldiler. Şimdi ise esas sual. Kemikler kimge ait? Bu tapılma hakkında birinci olarak içtimai ağlarının kullanıcıları haber ettiler. Ahmejit sakini korungen kemiklerini fotoğa çekip resimlerini neşir etti. Şimdi ise Kırım sakinleri bunu faal şekilde tefsir ettiler. Allah'ım анда mezarlık olğanını bilmedim. Bunu tez toxtatmaq керек. Kim anda işler alıp bara eken? Бұл ерде Ахмеджет шәрінің мезарлығы еді. Сон мұнда чөплік жиайдылар. 1820 сенесі свалка ерінде инглиз услюбінде стират бақчасы құрылды. Бойле вазиетте ишлер тоқтатыла ве араштырмалар япыла. По разным источникам оно тянулось вот здесь вот по улице Воровского, вот сюда приблизительно до дворца Калги Султана.
Вот. А здесь, в эту сторону, до современного архивного спуска. Тарихчелерінің фікіріне көре, дор тасыр әвелісі Земаневи ратлық бақчасы ерінде мұсылман мезарлығы ерлешеді. Бұны 1783 сенесіне Айыт Ахметчит шерінің планы таздықлай. А кладбище, судя вот по историческим данным, существовало до конца XVIII века. И уже в XIX веке оно не существовало как место для захоронений. Постепенно город поглотил это кладбище. Вот здесь появился городской парк, а здесь городская застройка. Реставратор-мемар Ольга Сергеева есе бұл қадими мезарлыққа айыт кеміклер деп сая. Оның айтқанына көре тетқиқатларны кечірмек керек. Вообще традиционно в пойме реки кладбища не обустраиваются, потому что, как говорят, санитарные нормы написаны кровью, вот этими эпидемическими ситуациями. То есть тут это не традиционно на берегу реки обустраивать кладбище. Бұл вазиетні Қырым муфтисі Аджи Эмирали Аблаев, Қырым Виақияр митрополиты Лазернен бераберлікте музакире еттілер. Олар бұл мевзу бойынша ұқық құрчалайжы органларға ве комитетлерге мұраджат еттілер. Біз бұның хаберін алғанымыздың о ерге біздің хадимлеріміз барды, епсіні фиксация етті ве милицияға біз дини идаре адындан ходатайство яздық ве о ерде ишлерінің вақтынша, яғни огренілгенжік бұтын бұл құсуслар тоқтатылмасыны талап еттік. Түнеуін бұл япылды, да бізге бір жауап берілгені жоқ. Біз бұны контроль астында тұтажақмыз әлбетте. Шымды объектте ишлер тоқтатылды, кеміклер экспертизаға йоланылды. Ұқық құрчалайжы органлар тақиқат ишлерінен оғрашалар. Бір фікірге көре бұл ал атта криминаль түс ташымасы мүмкін. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Сақ районындаки Орехова мектебіне Маалеви сават бойынша 100 китапны бағышладылар. Бұ нешірлеріні Русия Федерациясының Маалие везірлігі ве Дүнияви банк өжалар күні арфесінде тақдим еттілер. Девлет думасында иқтисади саясет инновацион инкишаф ве кірішім бойынша комитетінің рейсі Анатолий Аксаков өжаларыны хайырлады. Ярымададан 50 мутихасыны тасилса инкишафы үшін фахри ярлықларынан тақдирледілер. Эти книги скорее не учебники, а художественная литература. И в этом плане есть определенное преимущество. Ты читаешь как будто бы такую обычную книгу художественную, но при этом овладеваешь знаниями, которые крайне необходимы нашим людям. Қырым мирасыны сақламақ. Мақчисарайда Усейн Баданинскінің қатырасына бағышланған ilmi оқулар олып кечті. Ярымаданан чешет ерлерінден келген 30-дан зияде алим чықышта болындылар. Конференция Зынжырлы медреседе 16-й асырның мұсылман дини оқув юртында кечті. Тавсилатлар біз зімлевхамызда. Актуаль мевзуларға бағышлаған 30-дан зияде маруза денленілді. Олар Қырым ханлығы Алтын Орду деверіне айт медениет абеділері ақында ве о деверінің медениетінің сақлануылына бағышланды. Тарихқа енші көзден қарап, тарихын, милletini, культурасын сақларға, маданиетін сақларға ұлы іс болуға керекті да. Зынжырлы медресе 16-й асыра құрылған мұсылман дини оқулф юртудыр. О заман мұнда турк ве араб элифбесі, каллиграфия ве арифметика фенлері огренелейді. Умумнен 10 ел тасыл алынайды. Бұл конференциялар пек мұйым, чүнки мұнда Қырымның тарихынен бағылы, ұзақ тарихынен, яқын тарихынен бағылы, археологик, тарихи, чешет эдеби, ve medeni çeşit problemler koterile ve yanı çalışmalar eşittirile. Şunun için onun kıymeti pek büyük. Алимлерінің ярысы өз марузаларыны оқулар секцияларында тақдим еттілер. Бақчысарай құрылғаны коллекциясының шекілівені ве Қырымда музей ішінің инкишафы ақында тариф еттілер. Усейн Баданийскінің қатарасында бағышланған ilmi конференциялар Бақчысарайда 2012 сенесінден берлі кече бұвақы девамында мұнда 200-ден зияде алим чықышта болынды. Тешкілетчілар ғайт еткелеріне көре бұ тедбірлер ем студентлер, емді епсі истекліклер үшін ачық. Блакимова, Гера Абдулаев, Миллет үшін. Қырымда бірінші сефер адаптив беден тәрбиесі бойынша квалификация yüкселтігі курслары açıldı. 10 күн давамында Санкт-Петербургтан келген етекчі мутехассислар назари ве амели білгілерінен пайлашыжақлар. Дерслерде Ярымаданын спортив тибби саасында 80 адам иштирак еті. Біздің телевизион тақымызда оқуларда болынды. По концепции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудовой обороне»
Валерий Темников әрекет аппараты зайыфлығы олған инсанларны чалышқан пауэрлифтинг бойынша идманчыдыр. Оның иш стажы буйық 20 жылдан зәдет чалыша. Ну, я сейчас преподаю на базе муниципального клуба адаптивной физической культуры и спорта города Евпатории. Ну, там у нас как бы людей много, но вот именно у меня в группе там человек 6-7, так вот, по-разному бывает. Курслар açılған ақта Валерий спортив клубның реберлерінен ішті ошымды де анда чалыша. Бол емканы қачырмамаға қарар алды. Енді күн дерстерге кезлевден қатнай. Курсы — это очень важное мероприятие, потому что мы можем обновить свои знания, узнать что-то новое, изменений очень много. И вообще, как бы, практики мы уже с теорией, как уже после... Ну, конечно, мы теорию применяем в своей практике, но все-таки вот именно еще позаниматься теорией, узнать что-то новое, это очень важно. Адаптив беден тербiyesi boyunca kurslar Kırım'da ilk sefer geçirildi. Rusya Federasyası'nda böyle ameliyat çoktan kullanıla. Ama tek şimdi yarımada Dostupная среда adlı devlet programmasına kırdı. Region ve dersler geçirilinin yerini Sport Vezirliği seçti. Bu Kırım Federal Üniversitesi'nin beden terbiyesi boyunca filialı. Это впервые, это федеральная программа. Нам просто повезло, что мы попали в эту федеральную программу, что ведущие специалисты Санкт-Петербурга приехали сюда, те люди, которые пишут учебники, которые создают новации, которые являются законодателями УМОТ, если можно так сказать, в этой области, приехали к нам сегодня сюда и читают свои лекции, проводят мастер-классы для наших специалистов. Это очень большая удача, мы просто рады такому вот везению, можно так сказать. Şimdi kurslarga 80 adam katnay bu mutaxassislar, idmanchilar ve sportif müesseselerinin rehberleri. Sankt-Peterburg'dan kelgen 4 reabilitolog hoca o'z tecrübesinden paylaşacak. Çeşit kategoriya sakatlarının iç alıp barılması bakla. Bu tülsüz sağır, kor, DCP ve akıl zayıf sakatlarıdır. Hocalardan biri bu yönelişin temelcisi Sankt-Peterburg şehrinin pedagogik ilimler doktoru Profesör Sergey Yevseyev. Если B1 пробежит, ему дадут, скажем, 85. Понимаете, да? То есть вот это вот понижение реально показанного времени, исходя из того, что у человека... Kurslardan esas maksadı reabilitatsiyaga kompleks yanaşuvdur. Yardım göstermek için psixologik taraflarını da yaxşı bilmek gerek. Ну и суть термина «адаптивная» состоит в том, что все, что касается обычной, традиционной физической культуры, это средства, методы, принципы, всевозможные приемы, они приспосабливаются к тем особым потребностям человека, у которого что-то нехорошо со здоровьем. Вот основная идея этого направления. И, конечно, она очень широко, сейчас нами развивается. Kurslar yakınlangan son dinleyiciler kvalifikatsiya yükselivi hakkında şehadetnameler ve sertifikatlar elde edecekler. Bu sahada mutaxassisların sayısı artqanı Kırım'da adaptiv sportni inkişaf etmege imkanıdır. Rusya Federasyasının paralimpik sportunda bizim regionumuz endi birinci sıralarda yerleşen. Naciyev, Rafael Vahidov, Millet üçün. Ялтада kadın-kızlar sağlığının aktual meseleleri mevzusunda konferensiya geçti. Tedbirde bütün Rusya'dan kelgen 40'tan ziyade yetekçi spiker toplandı. Mutaxassislar ginekologiya, neonatologiya ve akuşerstva mevzusunda mevzularını okudular. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Минбюро гинекология сасында yetekçi mutaxassis. Но он должен нести в массы эту необходимость диспансеризации. То есть нам к этому надо возвращаться. Ялтада kadın sağlığının aktual meseleleri mevzusuna bağışlanған konferensiya keçe bu yerde Rusya'dan 40'tan ziyade spiker toplandı. Onlardan çoğusu öz maruzalarini çıkışta bulunalar. Сегодня мы делаем акценты на проблемы невынашивания, преждевременных родов, ведения больных с различными гинекологическими, в том числе эндокринными заболеваниями, репродуктивные проблемы, проблемы выхаживания детей, поскольку здесь принимают участие и неонатологи тоже. Поэтому круг достаточно широкий. Профессор Иоханнес Битцер Кырымға ilk sefer келді. Тедбірде екі марузанин чықышта болуна бірінші мевзузе маневи контрацепция усулары. Мутихасыз қайдетеке чоқысы меселелеріні зенадашларнен бераберлікте чезмек мүмкін. В своем докладе я рассказываю о том, как врачи могут помочь женщинам, испытывающим проблемы в этой сфере. Я считаю, что такие встречи очень важны. Нужно чаще встречаться с коллегами и обмениваться опытом с ними. Юрий Блуцкий тибби бизнесте 10 yıldan ziyade tedbirde unikal технологияны тaqdimatта. Çok функциональ моноблок uç kısımdan ibaret. Монитор, шенген кристаллы камера ve yarıklatıcı.
Его можно применять как в диагностике, допустим, можно ушки посмотреть в лор-хирургии, можно сделать цистоскопию с точки зрения урологического направления, можно сделать гистероскопию по гинекологии, так скажем. Ну и мы уже нашли применение, что его можно в гастроэнтерологическом отделении использовать для гастроскопии. Эпсетеби мөсеселер чешет медикаментлерны ве аппаратларны тақдиматталар уларны Русияның етекчі мутихасыслары ишлеп чықарды. Конференция экі күн девам етті мутихасыслар тогерек масалар тешкілеттілер амилят ханелерден жанлы яйнлавлар олды. Бұл екімлер үшін қиметлі тәжірибедір ве буса ел-елдан илерілей деп қайдетелер тибби сасының қадимлері. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Қырымның қашқаваллары Москвадаки халқара сергіде танылды. Жанкой заводының янылығы ечкі қашқавалы сырф вет текрарланмас олғаныны үшін ел мақсулаты деп сайланды. Сөт мақсулатының хусиетлері аққында мұхбірлеріміз сұрап білділер. Ирина Орленко Жанкой заводының Қашқавал пішірдісі оларақ 10 жылдан зәде çalışа. Іш күні осуд пастерилизация түлівінің кейфетіні тешкере. Бұл ечкі Қашқавалы истисалында эссас модель технологлар командасы бұл истисалыны доғырладылар. Бұтын Қашқавал моделері аппарат ішінде уфатыла. На данном этапе сейчас у нас происходит обсушка сырного зерна. Для того, чтобы сырное зерно приняло нужную форму округлую, для этого у нас есть постановка зерна, когда зернышко об зернышко как бы обтирается, да, и принимает нужную форму. После этого у нас скачивается сыворотка. Құрытылывдан соң Қашқавал башлары шекіліндіріле. Бұндан соң мақсулатны 2 айға сақланып камерасына қоялар. Анда о піше. 1,5 тонна сүттен 150 килограмм Қашқавал чықа. Сырф ечке Қашқавалы элит мақсулат сайла. Оның 1 килосының фияты 2000 рубле. Сентябрде мөсесе Москвада кечірілген халқара сергіде ұзының яны мақсулатының тақдим етті. Енді заводның мүкафатлар коллекциясында продукт года адлы дегустацион конкурсының алтын медали де бар. Признан лучшим по нескольким критериям. Первое – это органолептические показатели, такие как вкус, запах, внешний вид, консистенция, а также учитывались физико-химические и микробиологические анализы. Күн конвейерлерден 20-ден зәде Қашқавал чешті алына. Радомер, Гауда, Голланд, Руселе, пармезан, ирітілген ве тузланған Қашқаваллар. Это выпуск как с полутвердой моцареллы для приготовления пиццы, так и свежего сыра, который подходит для салатов, такие как итальянские капреза. Вот, поэтому в ближайшем времени мы ждем эту новинку. Завод өз мақсулатыны экспортны Женебе федераль округының шерлеріне артырмаға планлаштыра. 1 айдан соң ісе қой ве ечкі сүтінден исле Қашқаваларыны да яса башлай жақлар. Нәжейсаева, Диана Бекмамбетова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Бұл қадын Қырымда ilk дирижерлардан бірідір. О Cumhuriyetimizдің Devlet Akademik Muzikалы театрының хадимы. Карьерасыны хор артистінден башлады. Шымды есе театрының баш дирижері олды. Қырымда нам қазынған санат эрбабы унваны бар. Ватандамышымыздың мирақлы зинаты аққында Айша Шулакова тариф ете. Бу Devlet Akademik Muzikалы театрындагы оркестрның репетициясы. Чалгычылар гала-концертке азырланалар. Репетиция дирижер Андрей Медведевның Найтвиш адлы увертюрасындан башлана. Буюк коллективның ребері Эльмира Мухтерем музыка мукмел олмағанчы азырланув екінленмей. Қадын омырының 25 жылыны бұ театрге қызмет етуге бағышлады. Охор артисты оларақ чалышы башлаған еді, sonra хармейстер олды. Шымды есе театрның баш дирижерыдыр. Эльмира ханым атты Қырымда нам қазанған санат эрбабы унванына наил олды. Начинает звучать музыка, я перевоплощаюсь, перерождаюсь, можно так сказать, в другого совершенно человека. Меня захлестывает сам репетиционный процесс, вот сама музыка. Қадын дирижер пульты огунды илік сефер тұрған күніні шынды геджи и Джан или Хатарлай Буханума адлы спектакль еді. Тряслись ноги, руки. В общем-то, для меня что-то это было. Но, поставив руки, дав первый аккорд, зазвучала эта махина, зазвучала машина оркестровая.
И просто меня ударило в тот момент током. Для меня показалось, это космос. Терен дuyğulu, sıcakkanlı, işine bütünlüğü berilе. Bu Moskva rejissörü Leonid Kvinihidze Elmira Hanım hakkında aytkan sözleridir. Kadın bestekar eserde açacak olğan mananı yengінлікнен seзе ve bunu çalgıcılarga yetkізе. Прекрасный дирижер, замечательный руководитель. И поскольку она как женщина может сделать то, что не может сделать мужчина, именно своим улыбкой, авторитетом, где-то ласковым словом, так сказать. Elmira Muhterem devamlı vaqt Kırım'da yekene dirijör kadın edi. O muzikal okuf yurtunu, sonra konservatoriyanı ala derecede yekünledi. Bu bilgilerinin hepsini dirijör pultogunda kullana. Kırım Rusiya erkanına kirgen son Devlet Akademik Muzikalı Teatrı yanıdan nefes alıp başladı. Eğer evvelki yıllarda iki premyera koyulla olsa, şimdi yılda 6 dane geçirildi. Repertuar da yanılandı. Yetekçi bestekarlar ise öz eserlerini tefsiye etip başladılar. Sanalaştırу ve gastrollerinin de sayısı arttı. Недавно мы вернулись с гастролей, мы были в Екатеринбурге. Конечно, нам очень понравилось. Это был настолько теплый прием, настолько для нас было неожиданно. И, в общем-то, в дальнейшем уже в планах есть, чтобы были такие обменные гастроли всегда. Şimdi artistler yanı gala konsertke hazırlanalar. Tedbir oktyabr ayında geçecek. O 65. teatr mevsimi açılganına bağışlana. Дирижер должен чувствовать дыхание человека, находящегося на сцене, человека действующего. И Эльмира Мухтерем как раз обладает всеми этими замечательными качествами, которые должны быть у дирижера музыкального театра. Elmira Muhterem'nin planlarında Giuseppe Verdi Traviata adlı operanı sanalaştırmak, sonra ise artistlerinin beraberlikte Kırım Tatar tilinde konsert koymağa arzu eti. Ayşe Şulakova, Sanzivadinov, Millet üçün. Бүгінге bu епосы haberler Millet telekanalından ayarılmanız, hayırlı akşamlar.